RTI activist Disparsing Rani had met newspersons at a press conference held in Shillong on the 25th of October 2022 to express his views on the Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021, which was legislated to regulate gambling in the state of Meghalaya. Disparsing Rani, while referring to means of increasing the income of the state, felt that the setting up of casinos in selected locations will help in not only boosting tourism but in contributing to the state's GDP. At the same time, he also expressed the fact that the Meghalaya Regulation of Gaming Act 2021 would encourage tax payment by gambling houses that would ultimately discourage borrowing by the state government from financial institutions for developmental activities. Tourism berdeka way nak kalat icam ajam kebakrau tam yang setiap balada kibrio ki wan seni menjadu mentak Shillong tang wan bred jabok pelong yang Meghalaya kum dusbin wan kle no ndai badon be jaga lekai umdai baki no ki wan sa hotel hadian bal palut pisa namar bila ki brio badabar chwa malah kasnem gile amno ki pelang ye pisa mlong ki bangi khosi teng teng isukut betang na tang na kanong kandong hayum mulong tang na sinong hamairang tang na sinong anong stoin tang na sinong harangdo tang na sinong asalang tang na sinong ha jowe tang na sinong taterter de gizi ki blasta ki blasya ne ki state ki bala kiu malang snem ki le amno ki pelang bisa abala alang bisa ki le ting teng ki we giri ban pelut kai ki bisa la pelang kena ti ha badon kasino kedai ka lad ban kwai pisai ka state dan ting teng ne nang sedang gumne ne klasai kin ong ba ne kin ailat tang giruspa nan long kum drok menchwa ki ong ba di tang beruspa menta baduk ayo di kampoi sta drok gua la kajok de kane kasino ka de ka long ka bala rikuliet ya kayo ka kot jung setiap la rikuliet ya baro ki kam khalai wat kini ki bale tur masi kini ba khwai dok ha kini bale kruk kini ki fiet baro om tu kin ha ba khajana de kumalong menta free be di ka setiap kan poisno kalau we jung setiap kan poisno mentagin kom don masusim da galun di kapsaw san jar kapsaw kasan jar keluar tri surok da galun tri galun bebuan bensim ya sentas kiem do don ke speu dan 40% entre bensim namar bom don yang speu nyono no bom don resources kalik lo ke resources mar balik kalik namar bala khan benti do yong habala khan ti do yong te mense teng nam ta jeng mentoy jung pai ba sek sarkar ke politik penkam da kono ka buit tang baniat kita ka ndai ka jingdu nong golong ba da ka we ka chekian ru pholak ni pholak chisni kalik da phra thali chisni kan poi kat no ta de ka ba sokhia te de ta ka daw na ka stiet ka thaula bende ni ka sino te nak la yunga wat la menta le se kan priang de la kawan ka skar ba thmai nga kan tu ye sort thmai la kum no ka de ben pelong an be ya ka ti ka sino nang ba kin kom na ka ribinu jong stiet kan kiyo